Kia ora tātou, nau mai ki tēnei wahanga, ara, ko ngā pronoun extensions. So just to touch up on what we've covered over the last week, here's a slide to help you with understanding the pronoun extensions. So our first slide is on ka, which is a future indicator. Ka hikoi au ki te kura. Ka hikoi tāua ki te kura. So tāua is a pronoun. Ka hikoi tā tāua tama ki te kura. There's your pronoun extension, tā in reference to singular, tāua, me and you. Okay, haere tonu, the same as kaite and e ana. Okay, so you've got your kaite up the top and your e ana. And then we move on to kua. Same structure, just the tenses are different in the beginning. Okay, etahi pātai, ko wai. Ko wai tō ingoa. Okay, and then you can reply, ko wai te ingoa o tāna hoa wahine, ko wai ngā mātua o toa, ko wai te ingoa o tā kōrua tama. Again, using your pronoun extensions. Ka pai, pātai mō te ā me te o. So again, now we're going over the T possessives using the ā and the o. Ko wai tō koraua, ko wai tō kuia, toko hia ā rāua tamariki. Again, ā rāua is your pronoun extension. Ā in reference to more than one. Rāua, them two. How many children do they have? Ko wai rāua ngā kaumātua. Ka pai, so here's this slide here. Now going back to our lessons, as we've done in class, using te kupu ka and introducing with the tense indicator the pronoun T possessives taku, tāu, tāna and tā. Ka pai, so ka haere tāku kōtiro ki te kura ki te ako waiata. He pātai āku, ka haere taku kōtiro kihia. Ko te whakautu, the reply, ka haere tāu kōtiro ki te kura. Pātai anō, ki te aha. Response, whakautu, ki te ako waiata. And at the bottom we have the negative, the kāhoretanga. Ka haere taku kōtiro ki te awa. Kaore tāu kōtiro e haere ki te awa. Haere tonu to the next slide. Okay, now we introduce māua, tāua, rāua, kōrua. Same structure, just introducing the tā with the māua. This is the pronoun extension. Ka haere tā māua kōtiro kihia. Ka haere tā māua kōtiro ki te kura. Ki te aha, ki te ako waiata. Kāhoretanga, ka haere tā kōrua kōtiro ki te awa. Kaore tā māua kōtiro e haere ki te awa. Okay, haere tonu, now we move on to mātou, koutou, tātou, rātou. Again, using the tā in reference to the kōtiro. Rite tonu ngā kōrero. Now we move on to ka haere tā mātou kōtiro kihia. Ka haere tā koutou kōtiro ki te kura. Pātai anō ki te aha, ki te ako waiata. Te kāhoretanga, ka haere tā mātou kōtiro ki te awa. Kaore tā mātou kōtiro e haere ki te awa. Okay, now we look into the o section. Tōku, tōu, tōna. The structure is exactly the same. All we are doing differently with the previous pātai is instead of tāku, we are using tōku in reference to the karaua being
older than us. Ne? And again, next slide, we move on to māua, tāwa, rawa, kōrua, and also using the tō, the T possessive. So ka haere tō māua karaua ki hea, ka haere tō māua karaua ki te awa, ki te aha, ki te hi ika. E nā kāhoretanga, ka haere tō māua karaua ki te kura, kāore tō māua karaua e haere ki te kura. Kāore tō kōrua karaua e haere ki te kura. So just āta titiro ki te pātai, have a look at the question so you are able to respond with the correct answer. If it's ka haere tō māua, then usually it would be kāore tō kōrua karaua e haere ki te kura. Okay, moving on into our pronouns. Mātou, koutou, tātou, rātou. Still sticking to the tō. Rite tonu ngā pātai, the questions are the same. And we are still on ka. Ka pai, koenei te mahi. Once you've got a hold of that, then we move to the next tense indicator, which is kei te. And that will be the next slide that will come up. Nō reira, koenei ngā mahi hōma. Kia ora.